Danas nam u goste dolazi šef Mario Mihelj i radimo puno interesantnih i finih stvari. Između ostalog domaće tortilje sa baby praščićem, ali prije toga marendo. Idemo! Bok Mario, drago mi je da si nam došao. Bok Lucija. Pripremili smo puno interesantnih stvari danas, jel' tak? Pa radimo jedno odlično jelo, suck and pick tako. Radit ćemo domaće tortilje, to nisam nikad radila. Radit ćemo domaće tortilje, ovdje imamo plavo brašno, zapravo od plavog kukuruza koji izvorno dolazi iz Perua. Od njega ćemo napraviti tortilje koje ćemo peći direktno na otvorenoj vatri, ali iskoristit ćemo wok tavu koji ćemo krenuti na opačke i onda dobiš onaj krug gdje gore možemo peći tortilje. To će biti genijalno i stvarno ono rustikalno i domaće, pošto smo ovako na jednom lijepom imanju. Za marendu radimo jednu jesensku brusketu od poriluka, blitve i raštike koje smo nabrali u vrtu, malo friškog začinskog bilja i gljiva. Prvo ćemo narezati malo povrće, dinstat ćemo ga na malo maslaca i malo maslinovog ulja. I onda ide znači prvo poriluk i blitva i raštika. To je to. To sad idemo znači malo prodinstat, u međuvremenu ćemo narezati gljive. Što više vrsti gljiva imate, to je naravno finije. I sad u jesenih stvarno ima svakakvih. Našli smo crne trube koje su inače meni uz lisičarke omiljene i one su fakat delicija, tako da bit će ovo jedna top brusketa. Inače, znači, mala tajna u pripremi gljiva je da ih se ne smije prati jer se ne smije navlažiti. Tako da u principu ih ili očistite sa ubrusom. Sad ćemo napraviti jednu malu kao začinsku pastu, svježi origano. Naravno uvijek možete staviti i suhe začine. Imamo timijan. Timijan je najbolji friend gljivama, paše stvarno u sve, a baš daje nekakav super šmek. Malo ružmarina i malo kadulje. Samo ih malo promrljajte kroz mužar, protisnite samo da se oslobode arome i to je u principu to. Možemo staviti malo maslinovog ulja. Obećajem da će ići i nekakav recept za humus. Humus je ovaj kremasti i u principu je onak lijepa varijanta za namaz. Još samo stavimo gljive gore i to je to u principu. Još malo začinimo i bruskete su gotove. Fini sokovi su se tu oslobodili. Biće to top. Današnji vinski gost nama najbliža Sveta vinarija, Jeruzalem Ormož, jedan prekrasan kuve Sauvignona i sivoga Pinota. On ima te nama prekrasne citrusne note, dok nam sivi Pinot daje jedan prekrasan, što se kaže, balans vinu. Super će to ići uz gljive, ja sam stavila malo limuna, tako da mislim da će to super pasati. Drago mi je da si nam došao. I meni isto. Živjeli. Živjeli. Ovo je odlično i super će ići za ovo. Poslužite se, pa idemo na posao. Koju salsu radimo prvo? Radimo pico de gallo. Super. To nam je potrebno ljubičasti luk, rajčica, korijandar, njega ćemo uzeti kad bude spremno i uzet ćemo jednu ovu papriku koja je onako malo vjerojatno ljutkasta. Je, ljutkasta je, da. Znači salsa je uvijek dobro da se začini, napravi, odstoji. Da, mora stajati, jel tako? Tako je, i da sve pusti arome i onda se stavlja unutra. Ako se to ne napravi, može se definitivno konzumirati, ali nije dala maksimum svoje. Paprike kad čistimo, ako ne želimo da nam bude preljuto, onda uvijek skinemo zapravo i koštice i stjenke. Stjenke su te koje daju najveću ljutinu. Ovaj miriši. I po ovom mirisu mogu da je stvarno da je ljuta. Sad ćemo to sve začiniti, promiješati. Stavit ćemo sol, maslinovog malo ulja, limetinog soka i svježe korijandera. Salsa verde?
idemo je napraviti i vidjeti kako ćemo ispasti. Koristit ćemo peršin, imamo vlasac, imamo timijan, imamo origano i korijander. To će biti dovoljno. Čipotle, dimljenog. To će dati finiji odnosno. Polako dolazimo do željene teksture. I to se odlično emulziralo, tako da smo dobili jednu i kremu. Salsa je gotova? Salsa nam je gotova. Stavit ćemo u tanjur. Ulje i limetin sok su se fino emulzirali. Da, baš je lijepa emulzija. Mislim da su se sve arome od bilja spojile. To će nam biti odlično uz tako. Za desert radimo pečene kruške sa kramblom kojeg ćemo začiniti sa cimetom i džumbirom. Vrlo je jednostavno, brzo je gotovo. Vidjet ćete, treba samo zapravo par sastojaka, a super je efektno i na kraju krajeva zdravo je. Pravi jesenski desert. Kruške prepolovimo, ove su velike pa ću ih staviti još na četvrtine. Izvadimo im sredinu i onda ćemo u tu sredinu zapravo staviti taj crumble. Sve je bolje s malo soli. Za crumble vrlo jednostavno, znači imamo zobene pahuljice, stavit ćemo još malo rastopljenog maslaca, malo meda, malo začina, to dobro promiješamo i to je u principu to. Imamo fine kotani začine, malo mljevenog džumbira, malo mljevenog cimeta i dodat ćemo još malo anisa. Ovaj desert zapravo može biti i doručak jer je zdravo, jer ima sve što bi jedan doručak trebao imati. Znači od zobenih pahuljica, voća. Ono što ću sad ja još napraviti je staviti malo korice od limuna. Već su krenuli domaći limuni i to je nešto što se stvarno treba iskoristiti. Samo da zamiriši. Evo ga. Kruške su spremne za pečnicu. Tortilja od plavog brašna. Da. Yes. Kukuruz iz Perua koji je zapravo plavo ljubičast. Stavit ćemo njega, stavit ćemo limetin sok, svinjsku mast, obavezno unutra i sol. Napravit ćemo od toga tijesto, razvaljat ćemo. Kukuruzne tortilje su meni odlične, pune su okusa, slatkoće. Kukuruz je zapravo sladak. Tijesto je gotovo, stavit ćemo ga malo da se odmori. I peći ćemo ga na vatri. I peći ćemo ga na živoj vatri. Super, odlično. To je to. Imamo i par koktela koje smo pripremili uz naše takosa. Apsolutno. Kaj radimo? Dakle, kad pričamo o takosima, znači pričamo o Meksiku, gdje je najispijanije piće koje? Tequila. Nije nego pivo. Margaritu smo napravili twist, da bude kao frozen varijanta. Mandarinu stavljamo iz razloga jer je sezona trenutno, dakle jesen, zima. Stavit ćemo ovako, blender. Idući sastojak nam je Cointreau. Nezaobilazni sastojak margarite i naravno tequila. Na sve to, da bi bilo frozen, bacit ćemo led. Fina gusta. Čin. Za drugi koktel imamo također, dakle, twist, odnosno inačicu od najispijanijeg koktela u Meksiku, a to je Paloma, koja se inače sastoji, dakle, od, naravno, tekile, svježi sok od limete, svježi sok od grejpa,
šećer i soda. Evo nas. Stiglo nam je prasence. Izgleda top. To je to? To je to. Ok. Taj zvuk same Da, priceless. Ono što će biti meni najzanimljivije sad, ovaj hrskavi moment kožice u samoj tortilji. Znači, imaš nešto svježe, salsu, meso koje je onako masno i putrasto i onda imaš ovu kožicu koja je odlična. Uzmemo tortilju u ruke, malo mesa. Malo kožice. Malo kožice. Znači ovo nam je salsa pico de gallo koju smo radili na početku, salsa verde i ovo nam je ono koju smo radili na vatri. Možemo ih kombinirati sve? Možemo ih i kombinirati sve. Znači, ako nekom fali još svježih nota, tu smo stavili metu, korijander i svježi čili. Meni je ova najdraža, što je pečena i onda na kraju stavite... Izvoliš. Evo, hvala. Čekam da se svi složite, evo izvolite. Idem ja u napad. Ljudi, vidimo, sad idemo jedno 1000 km prema jugu, brda Sjeverne Makedonije, Cabernet Sauvignon, topla regija, jako topla sorta i uz ovo je, znači, tortilje sa ovim vrućim odojkom će, ja mislim, biti fenomenalni spoj jedan. Uživajte, bravo šef. Čin, čin. Čin. Hvala ti kaj si došao k nama.